Bia akwaba shonko ede eba too much CIashes so when you ba ekeskapa ne so minimum ede ehia na monim say meje my say na che and someone ede atrentwe e wo mayimu ene epene nyina ne pomasibre na enne de ya me ne wo ekasai ede ye nua bema ye papa ya de nyina Manasseh the world changer ni baby mama ebra wo ne ye wo ehi etwetwe nkomo ensem a wo kan ye nam so ma me ne wo kasai enne ya ampaya eja ai waba bonti ababiebie ensem ani so akeka eye ensem bi achese wo hu ne se eye nua ba Mavis ne ensem a wo kan wo di ne ho ya kwa ewo ekwan a wo fa so defend eye Manasseh because bra na wo ne Manasseh etie ne sa su ne ban no na eye ade a na ekoso enya afi ya enne wo da ne de no wo ba bekeka nanim akeka nani ase asu se de ase de wonim de ekoso anase bibi asakra ewo eye na brabo emuna abusia mema mekasa enwa yenkotie papa ampaya edwa emane ba ye de ka ho aba beso sem we nyina aji na ho ahi na me hiraw woni first person wo tu car wo ba bia na metie bibie dan ma wura me dem mama it's okay bibie dan ma na ho ahi ba me dem wo ba me fie na ho ahi ba ma sori abehwe bibia wo ansa na ho ahi invite me friend say oh yeah me interview the first person no nim sense Manasseh kan ye no kore na yan toro no na ho ahi no nim ni nyina but brother is intelligent or very smart or quick and a media ethics no a year dwuma wonimu na ni da ho it wan pentaman kasa but ye din hwa de ma fe na sa de ne mraso fe na sa de ne mraso nipa didi wie yen kan sem nyina na was ma me azie ni nyina ne se yen cha me kasa me disappointed on Mavis ne se Mavis ni Manasseh subai Mavis ni se Manasseh udini Mavis onim se Manasseh oye bayifo Mavis enim se Manasseh ye koromfo oye wi Mavis nim se ade no Mavis nim se Manasseh ni pa bonini Mavis ntimi nka nchem se de wo pretending na kwabena di minim no kwabena boatin na oboa the best of the same fathers when you say boy ni criminal na Mavis nkai hu so ni madim komo years back on kai so ni madim komo Mavis no nam on kwa ni se kwamna Manasseh ni chechire no unim first day me kwa burukuwa me kwa burukuwa because she on Manasseh ho first day Mavis hu ni ofele pa wantimi banchi ame so be kaya sama make ya kwa burukuwa so le ho me kwa me koto omo ho sasema make ho be kaya Mavis nim se boy ni criminal onim se boy ni ya shawo police Mavis nim se Manasseh wawo awo mankran so onim se Manasseh di obi ni ma ma bi ni ne ma onim ntianwa pretend no pretend ai na kwabra Manasseh di minim no on tisa na adamfo de na nkobobo wo mo onfa no nkobo obi awiase onye obi na chichiri widi twa obi ano enye obi na ekotonsa e de be se obi ano se general by force adamfo ben o Mavis unim Manasseh na Manasseh ho na pe ma ache na owiase why na pe ma ache Manasseh owiase kwabra Samoa ne ka kire me ubeda Samoa wonne ka kire me sa Manasseh be di ma wona sole sa mana sole egui wonne ka kire me eti ne de ye ba ne sei
ana Mavis be pretending na kobena de oye minim no onte saa na mfo no de omokobo mo de no kobo hwan na damfo ne hwan wo mo obebo obudi wo na tu ni ade ade obese wo ni nyina no omo nyina no na oyo omakwada no omo akwada no okodi wo machi eno omo koye adwuma okodi wo machi ti sakwada keto a wo koso mpanin eno omo koye adwuma no ye criminal no nipa bone ni ye wudi ni eye wo ungrateful no ye selfish no ye bayifu nti eno obebo omo dimbone se omo nti omo bia ntodwe na amana ni da ebi mo antatale amana nhye da ebi aha da amana na mu da eti obi amwa ne da o wiase obae nana ya bibusu asem sakwamna Manasseh nti wo mwa ne da patene hwede ode yewo eti trase dwene huru se nipa bia Manasseh be sei ne wo na tu bia bo ne dimboni bia no nipa na boa ne da ba boy no ebayifo o yewudini o ye bonsam o pe wiase nipa o ye bonsam o ye kromfo o ye wi ye mona to ni wudini a kwabena Manasseh di obedi katachi atem nyina me koka se wonya je wo ye na ode me be fraye ese me di twa ntro ka wiase nsema na nim hunu da na me de aya na wiase no de me kan se aya je nsem nyina be wie watem wo mu ensem nyina be wie awatem wo ba kwamna Manasseh obegina tem wo asase so obi atemu Bible so obi begiri de wasase obi de begiri de onyame no obi de ne be konso hwem no no de obegina atemu wasase so Nyankopon na bebu na atemu nipa nyina ni so ama obi ehu nipa kora waye so mun sama start e boba awurade Nyankopon na me ba ahyehye so hwie gu akora no so akora no hu nyina ahyehye mani abere a mehwe me ba na wutwa ntro abro menye saa sema woka no wobeka ka but nipa a wampro de menka se wapro na so no anane na mwate saa ntro wi enti a wutwa me ka se gyan enti no keke no wodi betwa wiase ntro nso ma wohunu ye nyina woka gu me so ama de ho Ghana ni wiase nkofo gi wodi ma manfo comment di matam e kan se mense so o mo ka ama wunya wiase kwasampafo abe supporto akohwifo a omo amobra be supporto omo solo obo mo nse si omo bo but omo ni hwe abe supporto wiase ne de obi wono oton no ho asase we so obi bibi pa o but won kasa anya de nipa wo e no oton no ho ni wiase obi o show off no o matamfo nya ne ntem emu ebere yen kasa timbeye odio ya wiemfo ba o ye hiani ba o entro mo digu misi mu hwe yi obi na wu mi o sisi hwe maame wona wo hwe ne ba o mo akora no wo se usika na ade hwe no eti hunu se me se nka me bodua se me de ne ba ne da se ne ba bi obehwe ne ba no so nipa kro hunu amane a onim se me tafrache o enka problem bitima be ba wa bra bom atakora ne innocent but me so me obi ba na me innocent aso hwe ntro akwa we di to me so eri se me obi a me yam nipa boni ni na me so bonsam na me yam nam bonsam akwa so ka me tiba yade so ayade waguma ni mask me ha no a me bia ka ne manyina but wiase ye so we fo nsa no ahwe de na sem bia kwama Manasseh twa to me so bia o wiase ne maame obegye bia ho akatua baako komi medical kato so Nyankopon obeso pa boy na me wiase abon no because boy no in the Nebukadnezar boy no in Nebukadnezar wo ye hitofe boy no wo ye bonsam wo ye jimifo wiase nyina trofo no wo je HIV am be ma mu na no ahona ye hwede wo de na hono ahona ye
nipa da se no hu na no ahono che nanim na no ahono che ne ti oba wiase ahofe dia ahofe wunya bi da because of boni nti wadwem boni no oba yi nti eda wo maame wu oba wiase eda no na wo beto wiase na eku maame edo nkwansesa wo maame de be fonsam by bonsam yesi wakatachi ni Mavis ntemu nti na ade ho yi abese papa no yesi ye no ho yi na ade bese papa no yesi ka se ye kan sema ensem bi esi airport. I think the airport Valley View is a Valley View hotel airport ensem esi ye no kenso be kamun sem ateni bankasa atendo ma di Mavis ho yawo ko Mavis nim de ekoso bia Mavis nim bibia anu mienu ne nam no mo kono mo ba ti boni na boy ni di kwase asema na boy ni di a boy na be dan ho se dua broni di ntoro ni kontompo e be keka nsema ene Mavis be gyen se kabana no ntesa kamera Manasseh die minim no ntesa na mfo de no ko bo wo mo na damfo ben ene ne ko gina sha ulai akoya sha wo police na damfo ben eso kamera Manasseh no ya sha wo police ade ma gabe ye fe ne Aisha opa sama me ka no o me kasa sama me ka no meboa na me blow audio so evidences okuruba o me kasa meboa on ka say years back oni boy bi ekohia o mankran so boy no me no kasa o South Africa o ni pa me kana say boy no te bantuma eno ma okoya wo ho nyina no egumensem me ne ma me ne ne ma nyina kasa me wo record ni bibia wa ha na wo Mavis wonnim boy ni so nipa bonini wonim se boy ni nye chintina na ya akomia de ne sika hwe se nipa bonsam weba na wone ne woba no wo hwe no ne se nipa ne di ne bone se ne di kikansem ne se wo Mavis ne begina intale wone na hu ahi kasa na wo de no ma esiesie eye katasumu mu aso ne no ma no ma bia awuraba ene die madam I am very disappointed in you we can't cry now Ghana ni pado do se na nim se Kwamra Manasseh yere ne wo Mavis e me na me di wo picture ba abonten me na me gi wo picture kire ye e wo internet so we gya no e ye ne ya osu nyanya na no nam ne wo me na me be kan sa asem me na me mo obi ahu se Kwamra Manasseh nya HIV me nka asem keke I have evidences boy ne friend Edem boy bi friend Edem no ho nsem so ebeba enipa ye komo kotena na tu because when you say ba always on abo be protecting no but we were looking for the truth Kroman timi tu futrongo obi anyi na abrochirefo no edu me bi so me di wo mo ho ya ho o ma me no papa te ho o ma me no papa te ho ana mo sandi sika bra no abrochirefo no sandi sika bra no na odi ye nkontompo de mo age adi but mo ahwe no kore no an biu entro no church obi penekuno obi bezo eni sei atiti nkwase ani so di azane atro no ena mabruchi fo sunya yem hihie ena na ya akomia oboa no wo be wadi wakosie we kire se ofa wo chance fita a esi table fufuo so a enkowom e de mabonsam didim kokomna Manasseh bonsam waje trofo won kan kore we ni pa bonini wiase nyina wo ne nipa bonini asase we so we nipa bonini me say so opa bonsam no hia no a wo hia Kwamra Manasseh ho so wo bonsam because wo kan kore wo je trofo wo tibi de nadwen twa tro de wo hunu ye obeka yanso wiase me say de onipa bia wa asase we so betwa na wo twa wo me say bi twa sere na Kwamra Manasseh de obetwa su ana me so pon no wiase nro nyina waye den HIV ni be kuno na me ka kire waye den ya ni be kuno me nko me pa boti ya ni be kuno ene nyankopon kikire wenchi ene urade a me kire wa me na da biara da ene urade a otwe na mpa da biara da ana ya akomi aboa
wotwiri nyame umpa ba da biara da ena wudi na ya akomi atem na de oni ni kunu oyɛ wo mo ena awurade a me twiri me mpa da biara da owusu me mpatam 1.5 billion de ma wo ena de oje 1.5 billion wie no wusu me mpa nan ekuru da ho woni we yakoda ena awurade a me twiri me mpa da nyankopɔn ti asefo ma awurade ne ma gye nkɔ me nyankopɔn ba gye me firi matamfo nsam aboa wa na wo yɛ tamfo no wa na wo yɛ wo ho bayifo ade wa na wo yɛ wo ho kɔtɔ wa na wo yɛ wo ho nipa fon nipa mu nsɛm sɛ wo wa na wo yɛ wo ho wa wo sister o ma me yɛ fon ba num ton sɛ da wo ma me wu wa ba wiase a wo beto wiase a na ma me wu yɛ bayifo wo ku ma me ato atwene kwasia o ku ma me ato atwene nipa boni ni bonsam satanic incarnation baby we are so do na see ye bia ukotena na tu so na ye ensem nipa ka kire mu wiase baby ukotena bia da be fie bia ukom bia udi bone wo ho efie bia ukom bia udi bone wo ho uni ma me ka kire na na bana ne papa ofiri mi kurom kumawu minim ne pa minim na bana ne papa etu wo aboa we nti pasiampani a wo ba wiase wo kra da sum yeso ana asode ko ekwa ayere ko di boni nti na bran kasa tia me wo aboa we nti mamen ka asem kire wo mama I get very disappointed on Mavis me can the plane say the boy ni ye nyina aga ni mu bi ono so sa na ote ni nyini ni because said you know kasa ye no I don't believe her and question no ontimi nka o de fe no ena nya za na mfofo obi na chiche aduane so obi ano wo woro ni pieto no oba akoda obi na ko woro ma no okonom ni wi na obi na chichire de hye na no akonom ni nsa na obi na de hye na no tam wote na 2 years pose nyina no okohye uba kana no de na blue collar no busa ne se mesi onim opoku bwana no de ne nam no ontumi kan kopa ne ankopa chew wankopa uba driver ne boss fa chew uba driver na no de nam wankopa ne boss na chew kan madam for dia the tight friend dia if you ask me say kobra Manasseh de wadwo wiase bi obetwa eya odi a mimi kom obra me innocent wiase sa ya odi no ehwo akatua ehwo no me ho sasa ho bre ehwo benedie ebe kobo lela fo so a ne wiase no ade me nipa sere bie no obetima to ne nsem da na be obeduru bia so no wode ne bayie ne be sey ho se do ba na ya akomia wa bra bomu wode bayie no abesey ho no sa no obia wiase na sere be hye bia wo so de oba na bra bomu kwa do bayie ni be sey ko be bonsam oyi nipa bonini ewiase wo penipa ensi enu kwase ma ne dadan mu a ba ko ne Manasseh ko se ye ne se kraman ye di ahoma bone kon ye de ne boduam oyi nipa bonini boy no oyi wudini we mamofo na sase we so awaba no ene de wo ye no so nyankopo betua ne ka me de lete me na meka me de lete ene me lawyer se me mpanifo akasa ye di videos ni evidences ni nsama waka nyina bebre ye de beko Portugal fo no ye beko Portugal embassy e ka bia mebo bia mebo I'll report him as a criminal wadi boni no adwane aba oso okum nipa ti nipa kro wo kunu no oso ombra me yina no be let beko headquarters boy me make sure so be back obehuna mane wo Ghana boni na wadi no o se na ni begu ase no yare na HIV ni kunu mane proto wo no obi ahuni boni wadi wo wiase se ne be adache obi di boni obeweyi ko boni nipa boni ni we nipa boni ni ana audio sa ko bi a woni boy bi e fe ni dogi boy bi e fe ni dogi ene guy bi e fe ni makaya omo plan ye afra ko bi ene e fe ni PPG e wo South Africa ene pa wo mo boy ye nyina audio su ni nyina e wo me ho
Any plan or plan for Cocoa Nine or juice no. Enyina ba bedi baby. Meaning baby, I know man share. Me my cool. Any pan the audio so ne break any pan no me gina ho. I mean money din. Or the audio so ne break any pan no me gina ho. Dia me pay wo mu no me gye. Dia me mpe no. Me forget ja ho ma any pan no. Ti krom ano en se me kura nkrofo no. Awo betan e me ready nyankopon. Ene nyankopon agye na mo se me ma mo evidence, me bo audience, me ba recording. Utunu mu bon. We are phone. We are phone. Na oyema ja ke on sen kamene na ho. Ka ko we kamako ko Genesis ka ayi Afghanistan. Kamako ko Genesis Afghanistan pa na bombu bi to afana so ho. Portugal de so aboa ho. Oboa no kra. Portugal de mo aboa no saka mo jane to pum na boa bi chinewe. Aboa sa no. Enipa yekom. But we are coming back on him. We are coming back on him. From now, no, and no be pia bonting, and same be pie. Now who he? And somebody never cost 1 or 2 years, Ghana for bombing in Bonnie and pay your bay for and pay your papa. Here, you saw your court, you saw a draw. One what evidence. And some boy back and when evidence about Crow, and some demo breaker back and a demo breaker away. Demo breaker and Manasseh in a Kosika hono. And away, would you mate a concern woman whom you know, Johnny? Now, no vision why anymore. Whom did give me some damn came one me. Say, trot climate medium. And so be in Pamu, no whom you would done. And throw without evidence. I didn't hear a quadrone come and pay a keka. Mudia Sofu Juma, no more bomb pie, no more when you're down, Monsieur Yamiasam, Muslim pie, no more Yazania, twinning the bedidi, a boa bomb. No more Diane, no more life was seen. Mubetana house mube say nipa. Me say ya odi am kom ene me ba na wahyehye. E ya odi akora ne kom no. E ye no me kese. E ye no me kese. E da kom na bo atiam bra bo so. Na be kan generation nyina. Na bo ani menya so se nyansani bi wona busuam. Menim se na busuam pani menya so so odwene. Boy no onim ni nchi. Boy no menya sure so ni nchi menya sure so wabusua pani menya sure so pani wo di fie menya sure kora se futu fokra obi wona busuam na se obi onim nyansa obo na busuam pa dia eni nipa ko nyansa na kakakra ko se mi busuani no a kamde de beko akogye nkate mi busuani no kwamna bo atia kamde de beko akogye nkate nkate because nkate so won faso che no because nkate mi dua ba ko ametu na dodo wo wase nkate so won faso che kwase ampani wi obi ametu mu bi nkra wani monyam che no aboa sa no ba se nipa betwa ntro ene de wa wo gina hono kana bonche sense ma beka nya na adwuma hye na aboa oboa wo de ntro to obi so aguanim ase ade picture akototo TV so yakokan yese ma yenka ya no ntum emra ne yodi awe enipa yikomo ba de ye mpa ebo nye sunsun ma ye na underground ye nka ho asem ne yeti krom ha onyankopɔ bɛma no korɛ eni nipa bi awie ye eno mama ne hunu apia me wiase nyina hu yenkasa so wiase de otobo obo hiani no osoa hiani abenedi cause ye tiasumdwiem tie baabi onyama damfo onye tese o kasa sam ne no kurigyae osianu nteme pa asam ato so ampa so wetimi atwitwa ntro ne nipa we betima kasa ma mo akogye o mabiu wenye nipa ko se ma ne tre nipam o se tam ne kotunzu jata bi no mo chenewe because onye nipa because ono mo joni ade yepe
why is that doing a day asiasa no nipa kro pa odi ne hu nsuo wo sa akwa we de nipa kro mi pe doctor pa ami atwini mu nsuo ni nyina de foforo gum because ne hu nsuo se ne hu nsuo nyina se no mo tie de a eni nipa kro produce monkey but Mr. Ghana mpanimfo omo ko Manasseh abuhua mu no na ho no mo nko se bi mfa nkoguzu because se nzu ho no amwa ni ho amwa ni nzu ho amwa ebi ni nzu ho ba bi ni kwamna Manasseh na me ko ka se me bonu dia the from headquarters say threat of harm but on what me abitwa ntro to me so when evidence and the Ghana Mranka be amame. Now, what is the meaning of human right? What is the meaning of human right? Human right, you know, just what do be called a yaudibia? When we are not saying the law of human right must deliver that person out of it. What is the meaning of human right? It's Mrano Okromano, a Yajuman Kophobia, Juman Kophobion. Yatepa Yate. The meaning of human rights in Ghana Penifon Chidame. And that's it. I mean, some police station, I mean, so uncle court. Ghana Kwana to Okra no be their babo team na to for just one and take police station. So, police crowd do no be their babo team, will be Chomako. Anybody TV, so the whole Ghana TV, so Obraya Miracle Kroma say, so be Pobecho picture, Ubi Pobecho picture keka. I just or catch it. One can't you know for a teacher picture which miss you in the court. And also to my police and as I'm ready to me fan. But to be TV will be pictures. I got two TV so can throw without evidence. Human rights in Ghana law and can't worry. But me ko ka say me bono dey say a threat of harm. Aya dia aba bi begu, aba bi so beba. Ma bi begu ama aba bi aba. Enye say ada. Ekoka na no hunti anadwo ni asoma enkrofo aba me fie ye me kume omu kukuratuo. O ka say ma jiminti no na me da ho say mo na me kume. Ni asoma motofo di machimi na mo a mapa so ne de ka asame ni e chesi me. Ugum anim ase asa asoma say ye me bone. Tikama anya fast a me ka wo RTV say me wu ani pasimesi na say ni say ya enka asema to me. Ye tata me ugum anim ase menye bone menye kro no entro mu twa no evidence asem wo kanyina anya no kore. Ade esa tata me say anya me bone. Nye kama no ntum nye ngum anim ase nsai me. Me say ahenye bi beko ahenye bi beba. Onyankopon yinsi na twetwe maybe say nya na ngantesa na mfode na hokobo wo mo na de opie wo ma no ne nama no yera damfo omo nyina ye mpanimfo obi aye na dwuma okodi wo mo achi sa akoa okoso no mapaduane adi ana na bonifosem okoho de la no na fa fon frɛ me ka kyerɛ me de la boa me so me boa na minim sa asema de la kan na no because boy ni fa da chi ekogigi sika bi di anum wi ade bi ma de la ba akora be 3-4 years odi wi ni bi tua akora na no ma akora no mo bo wa ma akora na yare akora Manasseh na yes ade no de la ba boy small boy akora kokoko fefefefe akora Manasseh ko no wi wo fi odi bi tua akora na no ma akora no mo ma akora ne bo wa ene ma de la fa fo frɛ me ka kyem se Manasseh be wo be di mere wa be 5 ho nkofo maame no be di wo mo ama ba akokwa ye mogya tu no ama onu mu weed bi atua ne bana no ma ne bana kotwe ama akora na bo wa ama akora na yale amode na ko hospital say ni pa boni fo we da so na wiase obi anchi ni ntu obi anya ne hwe ni pa tima be TV so okum nipa Ghana mre ntimi anso ni mu Ghana mre ntimi anka ho hwe se se o ti wiase obi ka jo so obi ku ha
no apa baby afa wo because mra ne mmoa wo kodi wa bi na no confess so do ankasa kumni pa kra no ya se jada na je visa free Ghana de atu kwan ko kan ya si ya de no waka aban bi beko aban bi beba obi ahenie besi ahenie bie no beka wiase da je so nyankopon de ko twesem na me ati ase say all things shall pass away except the word of the Lord. Ayawdi nipa akomu no. Enoma nipa lusu ye. Yawdi ame ni komu. Enoma me lusu ye. No me free me sabra me breye. Na me ba hye na kora ne bodi anane. Ni nipa sa de me titi bi su kuma ni masna. Me ti ni suo. Ama na wo hu ahimpo record ebo minisuo no ahafe na wusu anse nyame atua ka wo se nyame atua meka aboa bi ba krama na wo ba wiase krama na wo Manasseh ba wiase aboa bi ba ko hwini bi ba sewoni bi ba sesa bonsamba wo ye nipa wo firi nipa m ungrateful being selfish hypocrite ayna masachira ayna mahuni nyame eti sa no mani nyina magyae ena me de omo azan asem no aboa kronfo be na kya wo wasachira wo ma dwensakra Bible so bi ba Kristo mu a na no manyina ya foforo wo so wasachira wo na so afi no ba Kristo mu no eno ma wo ye na ya foforo de wo ye no ya foforo ana eno ma wo ye na ya foforo we kire nyame som obi todwane ma ogya no ogu nanim ase obi ma sketch obotom no ogu nanim ase obi so mu de ko kira dipa no ogu nanim ase obi wiase hwan na waboa ne da a obi breti ni fifiri na di kontomponi atro esa de obi di so many years a building udwiregu one day. You are the wolf in the midst of the sheep. We are pateku na do dwango makata ho na nam lipem yakoka bi muso menka na kurasi ni bi oso akwa university enya abraje wantimi an restore battery wu na bobo wu wantimi an restore ono ba be comment adimi matem. Have you feed me before? Nyame na me da no wiase ame baaye no me da urade nyame so hu me mobo na me kwashira onyankopon hira me nua kwadwo obi di aba tabi owo bi ya nyame hira no because we are so nipa bia me waboa me bia no wa me yiri boni aye da wa asaso yeso no bia so nim se me nya bi da obi oni me bia nim nipa kora me ye obi nim se me bre me ho ase ne wi ase ya odie eya so nipa twa ntra to so because some boy better ko betuma kasama me jelu obi obre nipa kora no wonye hwe na Alkali American musician Alkali odo baby picture beto media so keke kura no a hwe en Alkali odem na me obi go obi anim asra kan also be bono threat of harm me bono de oba bono threat of harm ogum anim asre de anya nim guase entro ne nipa ne twane de anya o gana mran kamera no hwe me bono de mo say threat of harm to mo frame mo headquarters ni ko fie hunta hunu pastor love ye nya e ba ho the nipa ni o mbe share na so twa video bibia we ho bibia no edi see recordings now we ho na honam hu say a police for the be good honam hu say Ghana police for no ebi mu ye adwuma honam hu say Ghana police on there are police for mu oh Jesus you hu say police for esuro police the so police ebi mu ye adwuma papa na mpanimfo ambeto wo mu na me hira wo mu nyina se do me de mrani no matoto na kwa mu no nyame hira wo yakobo hira wo mu pa me ma me ba ko do jemi number sa tunika ba me fie sa ba advance me atata ne no ma wodi tuo anadweme dane tuo gira me window achi nya de e ma me tu ba bia me te ko tra ba bi foforo
fitu me bi na me ma ne me yiri ntimi ntrafie uguma ni masi o mo asa soma criminals ye metata na me koka soma bu nipa ne dia mo se threat of harm na o Mavis ija na kamera dia no ye na hwe me see the best at the same ya say no moment takra say no me dey wo mutubom woni ma bia boni ye bia woni onya de o chekere no agenda boy ne de na ya akomia no o ma ne ntia se the boy ne ye no enipa ponisem o free ni mu nkasa na onya concert no obegina o ye ne na no na when if she so onya ready am friend biem na munya ne life man no akra na ye innocent dia akra no ye innocent Janet ye innocent akra ye innocent akra ni Janet nice beautiful girl o ye innocent akame me gina so akase na ne akomia nya akra ne hwe anu ti kama sada bubo dua se be yakobe jai akra ni ye innocent na me ka kire me visi say won pempai bon fa akwara ne nko because be ifo ni mo ja woni mu bonsam ni mo ja woni mu won pembe sofo bi e ma akra no fa ni sem gunu so deliver sa mo ja fi ni mfira akra ni mu na daache ne ba no so ankofa asem amere no na me nhira last everything for and some our world and some dey be shishel and for ekotokuo mu ache say evidence there Ghana hanom woni wo bi enya e ho na be hu se wo audios and wo recordings e wo ho na so ni nyina mu no so so woni wo bi be twetwe eye enkomo na be recording nipa no ananse wo be fa nipa na no disem e de ato no abra wo ma ni enhunu no aya na eno so no etweye anam na de e wa pampa ye edwa e de aba beto abonti wo so wa de ntwe fa ho anything Fabra ebe to your comment section, na like your videos, na share on all the social media platforms. So follow your IG page and your Twitter page. So @TumaGH_, Facebook and so @TumaGH media and Equia Sikapa Makram.